ассалому алайкум ҳамватанони гиромӣ. Имрӯзҳо ҳама огаҳ ҳастед, ки дар хоки Афғонистон толибон ҳуҷум карда, ҳамин шабу рӯз дар он ҷо хунрезии шадид рафта истодааст. Паёмбар фармуданд, касе дар фикри дастгирии бародари муъминаш бошад, худованд дар фикри дастгирии ӯст. Мардуми Афғонистон бародар, ҳамзабон ва ҳамфарҳанги мардуми Тоҷикистон ҳастанд. аз ин хотир мо ба сарнавишти онҳо бетафовут нестем. аз ҳар дарду ранҷе ки мардуми Афғонистон мекашад, қалби мардуми тоҷик низ азоб дорад. якҷоя дуо мекунем, ки худованд ба ин мардуми сарзамин сулҳу субот ва оромиву осоиш бидиҳад. омин. دل کابل سے آتش در گرفتم، با هر سو دشمنان سنگر گرفتم، با کوه و دشت و دامانت بنازم، که بخت بد تو را در بر گرفتم. با کوه و دشت و دامانت بنازم، که بخت بد تو را در بر گرفتم. و گوشم ناله توپ و تفنگ است، مگر در کابل ما سخت جنگ است. مسلمان با مسلمان